ରାଣ ମୁଁ ଥରେ ତା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କୁକୁଡ଼ା ଖାନା ଏଇ କଂସେଇ ଖାନା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ମାନେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଚିରା ହେଇଛି କାହାର ମୁହଁ କାହାର ଖପିରି ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଇଟା ଓଜନ କମିବାର କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରେତ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଡେଡ୍ ବଡି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ ସେଇ କଥା ଆସିବ ତ ଆଉ। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲା ଆରେଲ ଓଝା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏରିଏଲ ଓଝା ମାନେ ଭଗବାନ ଏରିଏଲ ପଠେଇଲେ ବୋଧେ କହିବ। ତାପରେ ବୁଝୁ କହିଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଓଝା ମୋତେ ଲାଗେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଟାଉଟର ଯୋଉଦିନ ମରିଛନ୍ତି ମୋର 21 ସେଦିନ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା 14-15 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଟାଉଟର ଯୋଉଦିନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମରିଥିଲେ ତା ବାପାର ପଞ୍ଚମୀ ସେଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ବସିଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଖାଲି ସାର୍ଟ ଏଟା ଆସୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ସାର୍ଟ ଏଟା କ'ଣ ମୁଁ ଡରିଲି ଭୂତ ଭାବିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ପାଖରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟେ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଡାକିଦେବା ତାକୁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଓଝା ପ୍ଲିଜ୍। दादा खुड़ी मौसा मौसी अजा आई भाई भौणी मानक मोर ठियास्त प्रणाम जय जगन्नाथ जय कला। शुणु आपण को कान कंचेला पाखु ठियास्त प्रणाम शुणी हो गले जो गोटे प्रोग्राम मो साथ जाइला स्टेज उपर समस्त कहला मोर भूमिष्ठ प्रणाम कहली कि अभद्र भूमि रे ओठ लागिले भूमिष्ठ से दिन पाखु ठियास्त कहूँ किए कहे मते धेड़िया धेड़िया किए कहे मते धेड़िया धेड़िया किए कहे मते झुडंग ये भाई मु कौन करी ये तो बापा मां को डिफेक्ट दुर्बल मंग प्रत्यंग। हाँ रे बापा हाँ हाँ तू कर्म करू किड़ा दू बापा मां ना रे हाँ पूरा सपन रे को करिया मु कभर करनी से कथा भाभी भाभी मु झड़ी गली। हां हिंदोल टका तो हेल्थ देखि के बुझी गले। दिले पपुआई गले राजीव हां दिले पपुआई गले राजीव तू भारी फेमस हेलुनी सारा इंडिया रे तो फोटो लागी गलानी बोली पपुआई तुम करुच्छी जुआर कौटी लगी मो फोटो कुह कुह शीघ्र पपुआई कहले राजीव जा देखू सब इलेक्ट्रिक सब स्टेशन लगी तोरी फोटो आउ तले लेखाई डेंजर डेंजर